TSF ni ngai B.Ed student rok bai director Malden Phaika tribal welfare department ni director bai tamni bagi ka sung saimang ka khana ka bong ni khukti je takpuno bong scholarship mania khu bong ni already verification complete injak institute level tai district level hote joto bong complete ing paibi kya kintu tabo bong ni scholarship rja gya borok tai borok wani wai tham phai thang lai kya kintu tabo rja gya ke bong no thung tongmani sung nugu gi tong Hingga mau belai saya, hain bagi no mau protik bosan no borom diklayu. Tabu sengai ban right no bujina nai, tabu bagi borok tabu no payment risk liya. Je 15 jona student B.Ed student doni. Tapi bad bagi orang kiri payment kya. Tabu ni bong ni bagi ke riya. Tabu injustice kelai tong. Abon seng right no kok salai nai. Kok sama ni yak lo seng tamu outcome man, amo seng sai man nai.